Міне бүгін Қарақалпақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында барлық Қарақалпақстан Республикасы мектеп директорлары арасында семинар-тренинг өткеріліп жатырды. Семинар-тренингтің мақсаты әрбір директор сол кәсіптік рауажыландыру күні һәм кәсіптік рауажыландыру сағатына тикарғы жауапкер екендігімізді аңлап жатырмыз. Себебі сол мектеплерде шөкемлестіріліп жатырған кәсіптік рауажыландыру сағаты барысында жетекшілердің, әрбір мектеп директорының, координатордың, жетекшінің һәм оқытушының қандай вазипаларды атқару керектігін қазір өз семинарымызда өткеріп, һәм істелініп жатырған жұмыстарды һәм кемшіліктерді өзлері ара саубетлесіп, сол қай жерінде кемшілік кеткен болса, сол кемшіліктерді орнына қою һәм сапыластыру бойынша да бірқанша саубетлесулер алып барылып жатырды. Семинар шөлкемлестірушілеріне рахмет айтамыз, себебі бірқанша сол кәсіптік рауажыландыру күні һәм кәсіптік рауажыландыру сағаты бойынша бірқанша мағлұматларға ие болды. Assalomu alaykum. Men Xo'jamurodova Samobar Ismoilovna, Amudariyo tumanidagi 40-sonli maktab direktori bo'laman. Mana bugun pedagogik mahorat markazi tomonidan maktab direktorlari uchun seminar trening tashkil qilindi. Ya'ni davrimiz shiddat bilan rivojlanayotgan ekan, biz albatta shu davrga monand ta'lim tizimini yaratmoqimiz, ta'limdagi islohotlar, yangicha yondashuvlar, innovatsion yondashuvlar orqali 21-asr o'quvchilarida asr ko'nikmalarini, asr malakalarini tarbiyalab bormoqimiz lozim. Va bu jarayonda maktab direktori qanday bo'lishi kerak? Ana shu mavzuda 21-asr ko'nikmalari, zamonaviy boshqaruv, umuman yetakchilik qobiliyati to'g'risida va maktab jamoasini boshqarishda qanday usullardan foydalansa bo'ladi? Ana shu maqsadda 4 ta moduldan iborat seminar trening tashkil qilindi. Mashg'ulotlar juda qiziqarli. Trenerlar o'zlarining ishlarini yaxshi bilib, mahoratli trenerlar hisoblanar ekan. Dars juda qiziqarli bo'ldi. Ayniqsa har bitta jarayonda guruhlarda faol ishladik. Har birimiz o'z maktabimizdan kelib chiqqan holda jarayonni tahlil qilishga intildik va qiziqarli energizerlar taqdim qilindi bizga. Ularda guruh bilan birgalikda ishladik. Jarayon juda qiziqarli va hayotiy tashkil qilingan. Biz mana shu seminar treningdan juda katta bilimlar oldik hamda biz uchun juda qiziqarli bo'ldi.